Tung kasih dadi adongan inggih ne mangkin winten rasa tungkas risa jeroning manah gumangtine mangde paraside reret tur maning side aduh pituturen anto ganeng pinakaning daging saranone mangde tungkasi doadeng tua kapituturin antuk mirengan daging gending wenten reke ketuturang ni mangkin kawitin titiang nyaretayang daging gending puniki wenten reki kaceretayang kocap uang saking membeli make wiwitan daging caritone wenten jatmu mawiwit saking desa Mameling wit menyama sareng kalih irike kebaos ring desa Mameling jatmu mas meton sareng kekalih isiladri aran ipun atur uning ayang titiang make parap sani kapertamu tua dan ni isi laderi medekerti necerikan yen dibuat ane alitan aturang titiang para dan ini wanta imadi kirti sinarengan ngambil rabi imadi kirti kelawaning isi laderi wantah sinarengan punike ngalap rabi aduh anu tuara majangilan di kalaning sang sareng kekalih mohang keburu wih tiwarat wagung ninten jenanin majangilan reki sareng pat-pat ne
lo pada ngedam di kalaning sang sareng kekalih mohang kebulu ini mangkin sampun reki pare rabin dan ini ngarempini ya nemuani syukur yang ati wih dedi Ratu Agung isi ladri kelawan ningi mati kirti uantah dahating bagyo pisan mahayuanger tiang piana sumang dini side tetanpu cide pianak dan ini bi mau sanu meberatu kirtir kidane sang sareng kekali tetap seluwe pola pali risa jeruning ngasukirti buat belingan rapin dan ini be puluh palinnya make sami punike kemargian koja beliwat kudu sasi ini mangkin gelisang punang carite sampun reki ngalintang kudu sasi rarene pada cari tayang titiang mine kadis sangrari sampun reki emas ke jagat sekalune pianak isi ladri lanang ni mangkin atur ningayang titiang make piana dani siladri wanta marakelana iker tiang dagang istri yaning pianak imade kirti wanta mepadewekan istri pada ayu semarate umpamannya yaning bau sang titiang pianak isi ladri kelawan ning made kirti duh Dewa Ratu Agung jegek matimpal bagus waluyuk kadide sangyang Semar Rati